susret sa Maltežanima, iza nas je utakmica s njima na Malti, znači jedno poznavanje protivnika. Domaćini su se pokazali, sa Maltežani su se pokazali kao jedna solidno ozbiljna ekipa, ja bih rekao, koja vrlo kvalitetno stoji u bloku, koja iz tog bloka može vrlo kvalitetno izaći, jer ima par hitrih igrača u završnici, znači u vrhu napada. Znači momčad koja u svakom slučaju zahtijeva jednu pozornost, jednu budnost. Nama će suda trebati dosta, s obzirom da nam igra samo pobjeda, treba će nam jedan kontinuirani pritisak na postavljenu obranu, treba će nam dosta minuća u svemu tome, strpljenja. I mislim da smo kvalitetniji nego što smo bili prije 8 dana. Imamo domaći teren. Naš prvi i osnovni cilj, onaj minimum, je osigurati 6 utakmica u Europi. To znači da jednostavno Maltežane moramo učiniti sve da to sutra i ostvarimo. Lahko rečem z vsem spoštovanjem do nasprotnika, ampak mislim, da zdaj je prišel naš trenutek. Res motivirani maksimalno in mislim, oziroma prepričan sem, skupaj z najboljšimi navijači bomo mi tisti, ki bomo šli naprej. Tako da verjamem v to. Vemo, da je ekipa Birkirkar je dobra ekipa, ima dobre kontre, tako da moramo biti maksimalno skoncentrirani na to, tako da ta izid je neka motivacija, da nismo bili mi ta pravi. Mi smo u prvoj utakmici imali broj dodavanja 800 i skoro 40, što je fantastično, ali smo imali, što smo imali 89% točnih dodavanja, ali smo tih 11 loših posto, tih, znači 90-ak lopti, i naš pas nije bio dovoljno hitar, znači nije bio dovoljno, i u pojedinim trenutkama smo bili nestrpljivi, pa smo griješili. Vjerujem da je momčad shvatila da nema lakih, da treba svaku utakmicu ući maksimalno koncentrirano. Mi smo dovoljno sad spremni. Mislim da na domaćem terenu, na jednoj podlozi koja je puno brža nego što je na Malti, u ambijentu u kojem će se utakmica odigrati, da učinit ćemo sve naravno da iznenađenja ne bude.